Projekat Za njim do posla je višegodišnji partnerski projekat dve vlade Švajcarske i Srbije. Osmišljeni smo da stvorimo preduslove za brže zapošljavanje i podizanje zapošljivosti mladih u Srbiji. Danas smo se okupili ovde povodom potpisivanja sporazuma o saradnji kojim je predviđena praktično zajednička podrška opštine Topola i švajcarsko-srpskog projekta Za njim do posla na podizanju zapošljivosti mladih iz ovog kraja, odnosno sa teritorije opštine Topola i najviše kroz organizaciju obuka na radnom mestu koji se sprovode u okviru projekta Za njim do posla. Opština Topola je već sada ne 5. nego 7. lokalna samouprava sa kojom projekat Za njim do posla potpisuje ovakav sporazum i ovaj se sporazum potpisuje povodom javnog poziva za poslodavce koji je projekat Za njim do posla sa ciljem da se kroz javno-privatno partnerstvo spoje kompanije iz ciljanih teritorija, u ovom slučaju sa područja opštine Topola i u kojima se organizuju obuku na radnom mestu za mlade koji traže zaposlenje. Kroz naš projekat spajamo mlade koji traže zaposlenje sa kompanijama kojima su zapravo ti mladi i potrebni, odnosno potrebna nova, mlada, kompetentna radna snaga. Lokalna samouprava ove opštine je očigledno prepoznala značaj našeg projekta i uključila se u ove aktivnosti i nadamo se da ćemo kroz ovu saradnju doprineti rešavanju nezaposlenosti, odnosno podizanju zapošljivosti i zapošljavanja mladih iz ovog kraja i kako bi naravno njima upravo pomogli da dođu do kvalitetnog zaposlenja. Pre nego što pristupimo samom potpisivanju današnjeg sporazuma, ja bih zamolila predsjednika opštine Topola, gospodina Vladimira Radojkovića, da kratku izjavu ili da nam se obrati. Izvolite. Zahvaljujem. Prvo da poželim svima dobrodošlicu, našem direktoru projekta, vama saradnicima, medijima koji su došli ovo da isprate, pa sama opština Topola, kao i sve opštine iz centralne Srbije, ima problem sa migracijom mladih ljudi, obično prema prestonici, prema Beogradu. Tamo se dešavaju najveće biznis forumi, najveće kompanije imaju svoje sedišta i dobijaju mogućnost za većom zaradom i za boljim radnim angažovanjem. Međutim, i u zadnje vreme i u opštini Topola imamo jedan određeni broj rast privredne aktivnosti i smatram da ta komunikacija između mladih i kvalitetnih ljudi i poslodavaca mora da se pojača, da se poboljša, a samim tim što i finansiramo njihovu obuku, što je vrlo bitno, zajedno sa švajcarskoj vladom, mi opština finansira u jednom simboličnom iznosu, međutim švajcarska vlada nas pomaže baš dosta po ovom pitanju i nadam se da će, siguran sam da će ovaj projekat dovesti do konkretnih rezultata koji će biti vidljivi kroz zapošljavanje mladih i obrazovanih ljudi. Još jednom hvala švajcarskoj vladi, hvala vama koji ste radili na projektu. Opština Topola će znati da se oduži, a najbolje će biti ukoliko budemo dobili par novih radnih mesta kod mladih ljudi koji će ostati da žive i da formiraju porodicu u Topoli. Hvala svima. Hvala vama najljepše, gospodine Radojković. Pa evo, kao što sam i rekla, jedan od prioriteta švajcarske podrške kako u Srbiji, tako i u regionu jesu mladi i njihova integracija u tržište rada. Švajcarska podržava projekat Za njim do posla, čiji cilj da postupno podržimo i ponudimo model trajne saradnje lokalnih samouprava, škola, organizacije civilnog društva i privrednih subjekata kako bi se mladima zapravo pružila mogućnost da nauče one veštine i steknu ona znanja koje su potrebne danas na tržištu rada i tako lakše dođu do kvalitetnog zaposlenja. Sad bih zamolila samo direktora projekta Za njim do posla, gospodina Olivera Štrajta, da nam i on kaže par reči na ovu temu. Ja ću biti slobodna da prevedem sa engleskog. Thanks a lot also Vladimir and Maria for being here today. I think it's an excellent opportunity for also the city and let's say the municipality to join our work-based learning core, because we are doing that now in the 4th round. And we trained around 1,600 youngsters, as also Sandra was mentioning, and the employment rate is around 72%. So this means really a young person who was before unemployed get a chance in a company to get practical skills, and then has really the opportunity also to stay here and to have, let's say, also an income. And I think it's a really nice area. To be honest,
each time when I have guests from Germany, the first visit is always to Topola, because here's the history. Karađorđeva, you have the nice vineyard area, so I think it's a really nice touristic actually destination, and I think this is also the reason why we are here also to offer youngsters in the area, I would say particularly in the hospitality and wine production, let's say certain qualifications, and to really get familiar with the companies and to get a chance to work. And I'm really happy that you're contributing today to our call, and you're already now the 7th municipality, and I think this is excellent that we have more and more joining, because by the end our partner, they are really helping local youngsters who are maybe sometimes not so sure what to do, to get a chance in the company to get practical skills and then to see if it's fitting. And I think the employment rate of 72%, nearly 77 in the first call, is showing that companies are appreciating that. Najpre hvala opštini Topola što nas je danas ugostila, što je prepoznala značaj priključivanja u naš projekat. Ovo je već 7. po redu, kao što smo rekli, opština koja se uključuje u projektne aktivnosti kroz koje su se do sada obučile 1800 mladih ljudi, od kojih je čak 72% dobilo zaposlenje odmah po završenoj obuci, što je jedan od razloga što se i sama opština Topola pridružila ovakvoj jednoj inicijativi i ovom projektu i odlučila da zajednički podrži aktivnost projekta, koja je zapravo 4. poziv po redu za obuke na radnom mestu, poziv koji je upućen kompanijama, odnosno poslodavcima. Uz naše partnere, Razvojni biznis centar iz Kragujevca, koji je nama pomogao zapravo da stupimo u kontakt sa ovom lokalnom samoupravom, mi smo danas u prilici da pristupimo u potpisivanju jednog ovako značajne aktivnosti, odnosno sporazuma kako bi se realizovale ove značajne aktivnosti, pogotovo za ovaj kraj koji je, znači, ima dugu tradiciju i ima bogatu istoriju, i kao što je Oliver rekao, kada dođu prvo prijatelji njegovi iz Nemačke i njegovi poznanici iz inostranstva, prvo gde ih dovede ih upravo u Topolu zbog sjajne turističke ponude ovog kraja, najpre naravno vinarija, ali i bogate istorije, kako bi se video, kako bi otišli do Topole, do zapravo ovde gore Oplenca, izvinjavam se, i da zahvalio se između ostalog i opštini Topola i predstavniku lokalne samouprave, odnosno predsedniku opštine, kao i svojim partnerima, našim partnerima, Razvojnom biznis centru iz Kragujevca, koji će nam pomoći da ovde realizujemo aktivnosti kroz organizovanje obuka na radnom mestu za mlade koji traže zaposlenje iz ovog kraja. Kao što sam i rekla, Razvojni biznis centar iz Kragujevca je upravo naš lokalni partner, organizacije sa kojim sarađujemo već nekoliko godina, koje realizuje aktivnosti projekta Znanjem do posla na teritoriji Kragujevca, kao što vidimo i znatno šire. Pa bih zamolila Mariju Stojanović ispred RBC, odnosno Razvojnog biznis centra, da se ona obrati, s obzirom da je 3. potpisnik sporazuma koji ćemo za koji minut i potpisati. Izvolite, Marija. Hvala, Sandra. Dobar dan svima i sa moje strane. Najpre moram da izrazim veliko zadovoljstvo zaista zbog ovog današnjeg susreta i zbog ove prilike da potpišemo sporazum i da na neki način ozvaničimo saradnju i na projektu Znanjem do posla. Ja moram da kažem na početku da Razvojni biznis centar Kragujevac već godinama sarađuje sa opštinom Topola jako uspešno i moram da se zahvalim opštini Topola zaista na izvanrednoj saradnji. Imali smo i imamo više projekata koje smo uspešno zajednički realizovali i to je nekako, kako da kažem, naše najveće zadovoljstvo kada vidimo da to što radimo u saradnji sa lokalnim samoupravama i drugim partnerima doprinosi lokalnoj zajednici i osnažuje mlade i druge ranjive društvene grupe. Na projektu Znanjem do posla Razvojni biznis centar je jedan od lokalnih partnera i nama je zaista izuzetno zadovoljstvo i čast da sada
i sa opštinom Topola ovaj projekat zajednički sprovodimo i ja se nadam i verujem da će biti i ovoga puta uspešan kao i do sada. Inače moram da kažem da smo mi već usluge karijernog savjetovanja koje takođe se u okviru projekta Znanjem do posla sprovode godinama, ovde već sprovodili i sprovodimo i podržavamo srednju školu, sa njom intenzivno radimo sa mladima u školi. Ovo će sada biti jedan korak više gde ćemo zajednički pokušati da uspostavimo bližu saradnju sa poslodavcima, sa uspešnim kompanijama i da zaista pomognemo mladima nezaposlenima da se obuče za ona zanimanja koja su tražena na tržištu rada, a time i dođu do željenog zaposlenja. Hvala Marija najlepše. Evo ovako, pre nego što potpišemo sporazum, samo da podsjetimo, sporazum će i ovaj program podrške olakšati i poslodavcima proces izbora, obuke i zapošljavanja novih zaposlenih i naravno realizovati obuke na radnom mestu za mlade koji traže zaposlenje. Za sprovođenje aktivnosti projekta Znanjem do posla na teritoriji opštine Topola opredeljuju se sredstva za obuku u iznosu od 1.000.000 dinara, od čega je 15% učešća iz sredstava budžeta lokalne samouprave i pored ovog iznosa poslodavci takođe obezbeđuju sredstva koja su neophodna iz sopstvenih izvora za organizovanje obuka na radnom mestu, a sada bih zamolila svo troje da pristupite potpisivanju ugovora. Ako imate neka pitanja, tu su vam na raspolaganju. Ja sam bila ljubazna, samo da vodim, naravno, tu sam i da ukoliko treba, izvolite, da imate neka pitanja. Konkurs kada će biti objavljen, gde i ko ima pravo učešća i šta podrazumevate pod starosnom granicom za mlade, to koliko godina? Marija, hoćete vi? Može. Pa konkurs je otvoren i traje do kraja juna za poslodavce. Razvojni biznis centar, organizacija iz koje ja dolazim, mi smo lokalni partner. Šta to znači u praksi? U principu poslodavci se nama mogu javiti ukoliko su zainteresovani za prijem mladih nezaposlenih na obuku i potencijalno zapošljavanje. Tako da nekako apliciranje ide posredstvom lokalnih partnera, odnosno posredstvom u ovom slučaju Razvojnog biznis centra Kragujevac. Što se tiče starosne granice, da, to jeste važno pitanje. Mladi su uzrasta do 30 godina starosti, s tim što, kada kažemo nezaposlena lica, na konkursu imaju mogućnost učešća u obukama i druga nezaposlena lica ukoliko spadaju u kategoriju teže zapošljivih. Sad, teže zapošljive se projektom smatraju i žene, zatim mladi koji žive u ruralnoj i nezaposleni koji žive na ruralnoj teritoriji, zatim nezaposleni koji su duže od 12 meseci, nezaposleni i tako dalje. Jako je, da kažem, dug spisak, da sad ne pominjem sve njih, ali hoću da kažem, dovoljno je široko, tako da pored mladih možemo slobodno da kažemo da i druga nezaposlena lica su vrlo, da kažem, dobrodošla i možemo pomoći da ih uključimo u obuke. Kako stvari funkcionišu? Dakle, bitno je da pronađemo poslodavce u lokalnoj zajednici koji imaju potrebu za određenim kadrovima koji im nedostaju i onda zajedno sa tom firmom, odnosno tim poslodavcem razvijamo aplikaciju, konkurišemo, kad se odobre sredstva onda razvijamo obuku, sprovodi se obuka u samoj kompaniji od strane mentora, iskusnih zaposlenih u samoj kompaniji, oni obučavaju praktično naše kandidate prema onome što je kompaniji potrebno i otuda posle i taj dobar rezultat koji je direktor projekta izneo da do sada, eto, u prethodnih nekoliko godina
godina koliko se sprovodi. Čitav projekat je zaista visok procenat uspešnosti, preko 70% mladih, odnosno nezaposlenih lica koje su se obučavala na projektu, zaista su se i zapošljavala u tim kompanijama u kojima su prolazili obuke. Još jedna važna stvar koju projekat omogućuje kako bi ceo program obuke zaista bio i kvalitetan i po određenim standardima, mi na svakom projektu, kod svakog poslodavca omogućimo mentorima da prođu obuku za mentorstvo, odnosno za prenos znanja. Iskusni ljudi u kompanijama imaju to svoje stručno znanje vezano za neku oblast, da li je to mašinstvo ili poljoprivreda ili tako dalje, ali je vrlo često potrebno ih podržati i osnažiti da dobiju i ona neka znanja o tome kako da prenesu znanje, kako da ohrabre mlade, kako da ih podrže u procesu učenja. Tako da je to još jedna, da kažem, dodatna vrednost ovog projekta. Da, pa što se tiče Šumadije, negde mašinska industrija zaista jeste jedan od sektora koji je onako sa najvećim potencijalom i intenzivno se razvija, naročito Kragujevac kao centar Šumadijskog okruga je tu se izdvaja, a što se tiče Topole, znate i sa lokala takođe je jako dobro da negde pored nekoliko firmi koje posluju u oblasti mašinstva, poljoprivreda je nešto što je pokretač razvoja ovde u lokalnoj zajednici, ali ima i naravno kompanije koje posluju u uslužnim delatnostima, one su nam takođe jako interesantne i sa njima takođe planiramo da uspostavimo komunikaciju, da ih upoznamo najpre sa postojanjem konkursa i da ih pozovemo da se prijave ukoliko imaju potrebu.